Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boydeng kita pejumpa ibas acara Popalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Fakta. Derang makdeng ku pesakat kami sukuten keluahan en. Mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale Bapak nami si permasih ate, pasupasu mo kami deket tegu-tegu mo kami, ibagas sentendim simbadia idi, ibas sukuten enda. Amin. Renungan tasi dari ibuku renungan wasiat nai si merjudul Dameni Kristus. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat ibas Kolose bindu telu, ayat 12 soh ayat 17. Janahnat si bagi pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat ke-15 kan si mendok. Naing mo keputusan deni, itentukan dame sini breken Kristus idi ibagasen ate-aten dene. Ai idi lo debata kene, asa gabe sada daging mo ibagasen dame Kristusi. Ninganna gabe perukur majalo metangkup mo kene. Bapak inang deket kita karinana, kini beak si belgah kalom, oda ngopelin harta, kuasa, kegegohan deket cubelek daging. Tapi dame si termurmur ngo. Mbuing okala oda mengenget dame si termurmur. Idimo na gabe pasu-pasu si tuhunna. Karina silot banta gabe odane maharga, ikan laling kita narap dame si termurmur idi. Kuasa deket kegegohan silot banta, boingo gabe oda maharga, ikan dalmah deket roga ukurta. Kesenangan narap dunia enda, boingo gabe cio iakap ibas perukurenta, ikan odane pengharapenta. Pasu-pasu narap Kristus si perlu nakalon, idi modame si termurmur, si oda bagi sini bereken dunia en. Sebagai nidok lapihan simbadia i Yohanes 14 ayat 20 itu. Nggo kesake ke Tuhan Yesus, idokken mo tabasi sinna bagian. Dame si termurmur. Ikata si deban idokken, shalom, iren. Kita idah i Yohanes bindu 20 ayat 26. Ibagasan Kristus, sendih ini debata, ipadame deket debata. Perdamaian dekat debata, memain genep sendihi laku merdame dekat dirina sendiri. Kumerna idi gabe boy ngo sendihi i merdame dekat sa barang misi deban. I Kolose bindu telu ayat 15 ibagahkan Rasul Paulus mo, si perlu nakalon dilo kalak si percaya, idi modame si termurmur narap Kristus ibagesen perukurenta. Dunia enda pe memereken damai si termurmur, tapi pelin segejap ngoidi. Ibagasen dunia si mangko-mangko enda, perlu kalon ngobanta damai si termurmur, si dekah ni dekahna. Idi mo damai narap debata ibagasen Kristus. Damai narap Kristus memaing mago karina roga, ndalmeh deket si oda merpengharapan ibas dirintah. Dame ni Kristus memasu-masung geluhta asa gabe merandal deket merguna. Dame ni Kristus memereken sampan ate deket keleng mertinenjuk narap Tuhan Jehovah. Mersodip mo kita. Menjalo metangkup mo kami kumerna dame si termurmur sini bereken mutaba kami oale Tuhan. Kono mo Tuhan labanami, kono mo harta si merharga. Kupuji kami mokono si dekah di dekahna. Amin. Bagi mo renungan tasi dari ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masu-masu kita karinana. Juah-juah mo banta, shalom.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.